I pozdrav svima, videli ste Note 9, vreme je za Pro, sada ćemo da saznamo da li je konkurenciju Saturn. Uz ovaj telefon se dobija klasična tanka i savitljiva maskica, te kako nije baš najsjajnija zaštita, možemo vam preporučiti prijatelje našeg kanala, flipflop.rs. I tu smo se mi potrudili da vam obezbedimo dodatni popust na njihovom sajtu od 10%, na čak sve već snižene cene dodatne opreme za mobilne telefone. Sve što je potrebno jeste da prilikom poručivanja unesete promo kod Tehnokrate i dobit ćete vaš popust. Sa prednje strane možemo primetiti ekran veličine 6,67 inča sa Full HD Plus rezolucijom i gustinom od 395 piksela po inču. Sa prednje strane se takođe može videti selfie kamera od 16 megapiksela. Sa desne strane se nalazi dugme za regulaciju jačine zvuka i senzor za otključavanje uređaja pomoću otiska prsta, a ovaj uređaj naravno posjeduje i mogućnost otključavanja pomoću prepoznavanja lica. Sa gornje strane posjeduje mikrofon i infracrveni senzor sa kojim je moguće kontrolisati klima uređaj, televizor ili neki sličan uređaj. Sa leve strane se nalazi mesto za dve SIM kartice i posebno mesto za dodatnu memorijsku karticu. Na donjoj strani možemo primetiti monozvučnik, mikrofon, USB-C konektor i 3,5 mm konektor za slušalice. Na poleđenju uređaja se nalazi izbočina sa četvorostrukim sistemom kamera koja tek sada podsjeća na bazuku što Arnold ispaljuje u legendarnom filmu. Što se tiče brzine senzora otiska prsta, možemo reći da poprilično dobro radi svoj posao i tu nema zamerki. Naravno, ovaj uređaj posjeduje zaštitu ekrana i to Corning Gorilla 5. Takođe, proizvođač navodi da je dodao i zaštitu koja smanjuje ostatke otisaka prstiju. Xiaomi sa svojom Redmi linijom pametnih telefona zadaje domaći zadatak svoje konkurenciji po pitanju uloženog dobijenog. Prošla godina je bila prekretnica u kojoj se najviše istakao Redmi Note 8 Pro. Ovoga puta na hardverskom testu je upravo njegov naslednik Note 9 Pro. Ako bismo se oslanjali samo na Antutu sintetički test, ne bismo primetili neki pomak po pitanju performansi. Grafički čip kod Note 8 Pro je primetno brži u testu u odnosu na svog naslednika, dok je sam procesor nešto brži kod novog Note 9 Pro. Međutim, razlika je velika u efikasnosti samog čipa kod Redmi Note 9 Pro, dok je MediaTek Helio G90T iz Note 8 Pro izrađen u 12 nanometra, kod Note 9 Pro je Snapdragon 720G od 8 nanometra izrade. Dakle, za sličan posao obavljen naslednik će značajno manje potrošiti bateriju. Kao što možete primetiti, Note 9 Pro je pokazao zavidan skor na sintetičkom testu Antutu Benchmark koji iznosi 279.720. Snapdragon 720G je izvanredan čip iz srednje klase i sa njim ćete definitivno uživati ma šta god radili na telefonu. Glavna odlika su mu dobre performanse i odlična energetska efikasnost. Surfovanje po internetu radi zaista tečno, sve aplikacije koje smo isprobali rade baš onako kako treba, a gaming publika će biti veoma zadovoljna. Kao što možete vidjeti, u igrama se Snapdragon 720G odlično snalazi. Nismo primetili da se telefon topi od toplote u našim rukama tokom testiranja. Svakako posle više sati aktivnog igranja možete očekivati da će se telefon malo zagrijati i da će neznatno izgubiti na performansama, što je svakako normalno za sve uređaje ovog tipa. U svakom slučaju, Redmi Note 9 Pro je po pitanju performansi jedan od najboljih u svojoj cenovnoj kategoriji i to je neosporna činjenica. Uređaj sa testa je opremljen sa 6 GB DDR4X RAM-a i 128 GB UFS 2.1 interne memorije. Sa ovom kombinacijom imate dosta skladišnog prostora i zagarantovano fluidan rad, čak i kada ste zahtevniji korisnik. I ovaj uređaj, baš kao i njegov slabiji brat Note 9, posjeduje dva SIM slota i pored njih proširenje memorije putem microSD kartice do čak 512 GB. Sve u svemu i više nego korektno za cenovnu klasu. I ovoga puta su ispunili naša očekivanja. Note 9 Pro je opremljen sa fantastičnom baterijom čiji je kapacitet 5020 mAh. Proizvođač navodi da je telefon sposoban pojedinačno da izdrži 147 sati reprodukcije muzike, 33 sata razgovora, do 16 sati neprekidne GPS navigacije ili 13 sati gaminga umesto toga. Kao što smo već spomenuli za njegovog slabijeg brata Redmi Note 9, smatramo da ovo nisu testovi u kojima je telefon podešen po navikama standardnog korisnika. Imajte na umu
da od momenta kada ubacite SIM karticu, a nemate uvek stabilan domet zbog nedovoljne pokrivenosti mreže u nekim mestima, da to značajno skraćuje autonomiju baterije automatskim prebacivanjem iz 3G u 4G i obrnuto, posebno kada ste u pokretu. Neko drži upaljen internet preko 4G opcije i Wi-Fi istovremeno radi kontinuirane konekcije. Pored toga, pozadinske aplikacije poput društvenih mreža rade stalno zarad redovnih obaveštavanja i one takođe troše bateriju, kao i notifikacije od igara koje imate instalirane. U ovakvim uslovima verujemo da bi rezultat bio prepolovljen, osim u razgovorima i reprodukcije muzike u playeru sa ugašenim ekranom, gde bismo možda dobili slične cifre u Airplane modu. Mi smo uradili test baterije na svoj način sa istim parametrima kao za sve uređaje pre Note 9 Pro. Na 100% podešenom osvetljenju izdržao je reprodukciju video snimka u Full HD kvalitetu dobrih 10 sati i 12 minuta. Za ovako veliki ekran od 6,67 inča ovo već i jeste neko dostignuće. U tom smislu smo zadovoljni. Međutim, ako bismo ga uporedili sa A71 koji posjeduje 6,7 inča ekran, Snapdragon 730, bateriju koja je slabija i iznosi 4500 mAh, shvatit ćete da je tu izgubio bitku, a tajna je u štedljivom Super AMOLED ekranu koji posjeduje Samsung. Pomenuti telefon je u praktično istim podešavanjima i pored slabije baterije i većeg ekrana izdržao oko 12 sati i još mu je ostalo više od 40% baterije. Shvatate sigurno šta želimo da kažemo. Naravno, nije realno upoređivati ova dva uređaja jer ne pripadaju istoj cenovnoj klasi, ali samo da razumete zašto autonomija baterije ovog uređaja nije izmamila naše oduševljenje jer znamo i za bolje. U svakom slučaju ne možemo ni reći da smo razočarani jer je ovo rezultat iznad proseka cenovne klase. Kako ne biste do beskraja čekali da se napuni masivna baterija od 5020 mAh, Xiaomi je obezbedio podršku za ultra brzo punjenje od fantastičnih 30 W. Jedini iz cenovne klase koji smo mi testirali, a da ima podršku za brže punjenje je P40 Lite koji iznosi 40 W. U svakom slučaju, Redmi Note 9 Pro se napuni od 0 do 100% približno za 2 sata sa originalnim punjačem. Proizvođač ovu informaciju nije istakao na svom sajtu, pa smo zato mi izvršili testiranje. Za zvuk je zadužen monozvučnik koji daje zadovoljavajući kvalitet zvuka, koji je svakako u skladu sa cenovnom klasom i nemamo nikakvih primjedbi po tom pitanju. Poslušajte i sami pa procenite. Očekivano startuje sa Android 10 presvučenim u MIUI 11 korisničkim interfejsom. Lepo se ponaša prilikom svakodnevnog korišćenja, a korisniku nudi pregršt opcija za personalizaciju i optimizaciju rada. Sa druge strane, opet favorizujemo full gesture i multitasking koji nam omogućava rad u dva programa istovremeno. Po pitanju softvera, ako Xiaomi nastavi svoju tradiciju, svaki novi korisnik može očekivati da će njegov telefon biti duži period pokriven update-ovima. Redmi Note 9 Pro dolazi sa quad sistemom kamera, i to glavna kamera od 64 megapiksela sa otvorom blende od f1,89, ultra wide kamera sa senzorom od 8 megapiksela i otvorom blende od f2,2, zatim 5 megapiksela makro kamera sa otvorom blende od f2,4 i 2 megapiksela kamera za proračun dubine objekta sa otvorom blende od f2,4. Glavna kamera je sa senzorom od 64 megapiksela i to Samsungova ISOCELL Bright GW1. Tačnost boja i pristojan dinamički opseg su prisutni na skoro svakoj fotografiji ovog tipa. I da, ako ste se pitali, ovo je zaista ista kamera kao na neverovatno popularnom Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelu. Naravno, 64 megapiksela ne fotografiše u standardnom režimu, nego se pomoć 4:1 pixel binding tehnologije konvertuje u 16 megapiksela, a 64 megapiksela je mogućnost koju morate posebno izabrati. 16 megapiksela fotografije su dobre, u poređenju sa 64 megapiksela daju manje detalja, što je naravno i očekivano, ali i dalje zadržavaju sasvim pristojan nivo. Fotografije izgledaju lepe i zadržavaju prirodan izgled. HDR je po defaultu uključen, ali imate opciju i da ga isključite. Prilikom uveličavanja fotografije možemo vidjeti kako počinje da gubi na njenom kvalitetu.
a određeni delovi su blurovani usled nedostatka dovoljne količine detalja i oštrine. 8 megapiksela, ultra široka kamera, pravi dobre fotografije sa dosta detalja, posjeduje dobar kontrast boja, ali kao i većina ultra širokih fotografija, pati od šumova po ivicama, iako Note 9 Pro lepo radi korekciju zakrivljenja fotografije. 5 megapiksela makro kamera fotografiše zaista lepe približene objekte. Fotografije posjeduju detalje i malu količinu šumova koje se može primetiti, ali nije to ništa toliko kardinalno. Portret fotografije su napravljene sa glavnim senzorom uz pomoć 2 megapiksela kamere za procenu dubine. One izgledaju sjajno i tu zaista nema greške. Objekat je dobro naglašen, a pozadina blurovana. Detalji su prisutni, a kamera od 2 megapiksela dobro radi svoj posao u prepoznavanju bližih i daljih objekata. Što se tiče video snimanja, ovaj uređaj je u stanju da snima u 4K u 30 frejmova, Full HD u 30 i 60 frejmova i HD snimanje u 30 frejmova. 4K snimak zaista izgleda dobro i stvarno je lepo vidjeti 4K u ovom cenovnom rangu, što je zaista retkost. Video izgleda živopisno i posjeduje dosta detalja. Ova opcija ne posjeduje nikakvu stabilizaciju, tako da ćete dobiti malo više igranje kadra. Full HD od 60 frejmova izgleda stabilnije i hvata popriličan nivo detalja, kao što sami možete da vidite. Dinamički opseg boja izgleda dobro, oštrina je tu i blurovanje pozadine je dobro. Naravno, tu još postoje usporeni način snimanja u 120, 240 i 960 frejmova. Za sve ljubitelje lepih selfie fotografija, 16 megapiksela selfie kamera radi dobro svoj posao. Kvalitet možda nije kao kod drugih modela, ali ovdje nema previše zamerki. Fotografije kada se uveliča više puta prikazuju zadovoljavajući nivo detalja, ali i šumovi su prisutni. Svakako u svojoj klasi, ovo je ono što smo mi i očekivali. U noćnim uslovima fotografisanja nismo nešto previše oduševljeni, ali svakako daje kvalitetniju fotografiju nego Redmi Note 9. Na našem kanalu možete još pronaći i recenziju za Redmi Note 9 i prošlogodišnji Redmi Note 8 Pro. Da napomenemo, ukoliko nekog zanima, naravno razlike u fotografisanju između Note 8 Pro i Note 9 Pro modela postoje, iako su zapravo iste kamere. Razlika je u chipsetu i njegovom obrađivanju fotografije. Koliko smo mi uspeli da uporedimo, fotografije su pa jednostavno rečeno skoro pa iste. Mrtva trka, što bi se reklo. Negde je 9 Pro bolji, a negde 8 Pro. Može se čak reći i da bi utakmica što se tiče glavnih kamera bila nerešena. Mada kako u ovoj recenziji ne radimo komparaciju ova dva uređaja, došlo je vreme da napomenemo prednosti i mane koje smo mi uočili na ovom mobilnom telefonu. Prednosti: autonomija baterije, brzo punjenje od 30 W, dobar chipset, solidne kamere i dopadljiv dizajn. Što se tiče mana, nismo uspeli da mu nađemo preterano puno mana, ali možemo reći da noćne fotografije nisu baš na nekom zavidnom nivou, što mi smatramo da je minus. Što se tiče ocenjivanja uređaja, mi smo to videli na sljedeći način. Za dizajn smo dali ocenu 8, za ekran dali smo ocenu 6,8, chipset je dobio ocenu 7, autonomija baterije je dobila ocenu 6,4, zvuk je dobio ocenu 7,4, dok su kamere dobile 6,8 od maksimalnih 10, te je dobio prosječnu ocenu 7,06 od maksimalnih 10. Što se tiče uloženog dobijenog, mi smo tog mišljenja da ovaj uređaj stvarno daje baš dosta za uloženi novac, te će tu dobiti visoku zasluženu ocenu od 8,5 od maksimalnih 10. Redmi Note 9 Pro svakako jeste jako zanimljiv uređaj. E pa sada uvek ima ono, ali da li ovaj uređaj jeste dobar naslednik Redmi Note 8 Pro prošlogodišnjeg modela? Ostavite vaše mišljenje dole u komentarima, a mi se vidimo u narednoj recenziji. Pozdrav! Pozdrav!